mba ondo nemba na nyana yo shive neneto mza fako ogani wedon bishia mane pa mova ngwane kwa ogangu wele ma mfeyo bishivi songa ya kai yilon Ihyeen o ngwe nenge wo mom shintano Ihyeen ni mana yoga chi bajem nenge wo na kai na momza ba via vada hamshi mdazua kunya oya mapega hamo na hamba sonu za hijili na nadaya na nadzua chivi mana mema bem kishima na yakba nyanam so olune ko olugene uyalu tokpa uyamo yona ka wone dona zaida han ayila tola Yesu Kristo injani abibiro kavisi yang Yesu Kristo fatido wone mo wangu yeme Jerusalem ma unazua he unazua chaniya unazua bidi ma kunya basha chiu ba pere shima itena ya moye look at you tangle ni viru sha kunu kolo wala kavisi ba wanu wo une ya chansha ka pishi ka velu alajela na Yesu Kristo ya mo yemke Jerusalem ida iruncha chive shiene ya u prophet vanitanga olone ka Yesaia ola vesi kanga taga do Yesaia ti okunde hagbe iviuri sha trata like kavesi aheu mgma yo yamna igbidiem ihem igbilem ichi shashi ugbile ne gbile oche aka hundu na hundu gaka udu na ha itu abiu makasha chiu une luvi shachu ne shima itina yo na ha kane chicha siwo kitaka do uluka itio kisha puenie ni la sihi viuri sha kyundugbe ka mountains a kyundugbe ka runyia sungwa shisinenge icha mani here yang Yesu Kristo van de fa wono ngudza Jerusalem da han lo ne ba han na e ka kwolu dal na ne ya ba ya Yesu Kristo tawe shimadza Ihyeen shi na onkunya ba tiokia yanza yonda yekwane ya yelu chachunyi hachu tena tindi una haune ko tena oye une ela sha une wow machia kwane ka ko chie yo mano ukpiri yo pa usehine yangne kumo se hen kwa shamia Wilson here na umbule Shie ka gbape uwe ko mimi aluhi makanta shine luhi nongu Kristo pa hachu ohule yo nga ele kwala ma we uso we idiva yila we Jew guy she Jew girl ga you watindi sha kwala ke mba every ele mbia kwana ga she ba manta she yo ba hino ku Kristo di ele makwaga shin ta jiminchi je ba watindi kwana na idi ele nga iyangu ba we hachu uso we uvalu idilulu nja uzu awon kwinya uru na buga ya manu we kwala gi o mile yo ve mbalamba vulu pele ntindi la ukla umbu we I watindi sha kwala shin wele kwala ko uyanganu wele shima itere ondoga ko mire yo we hachu so we uva hega so we kunya odiva gbenja wo bu eshigaga yo mbavu ulu veve la
Venengu we shenja ungulu. Wukwa ukaf kwa uka umluwe yangane. Semba gani ya. O mare kana tindi se ka baba mo hige no ganda kwala. Wakamba ngisho utini mumde hige tutu na mda hinde mahama kanta uka mumde miya kiti. Hachungi mde mesi tembe ya mde mesi ya. Ai baba hige o krang why you go. Kapa kazi olu naga. Mama mo hige ne gandisha. Ka hama kwa olu nege tio kim da eki na ukawe. Mum yem da kisingene mshiwa mtosha tio. Mhinde mi. Chana yuru kenge munja muna higene mguini. Kaka ngishisi lago mama. Mvaye si di yu nena. Muda yo hige mba kume yu sam nime huma yo. Mba huma mkem. Kakwa umale ntindi ujene pa. Kakwa ugande uhiji yu la tindu ewo ene pakacho way over here uva kala luye yang nega makati omi tindu shachu ebega yolo waje gakbega man ne kulu sule la ni ya ai si tembu gu wa wopodzo amtraka ma wuso wo wega aluto wadzo amtraka ga jepa ogene ya na nadzo ambwa shakwala te wasi yesu ya fadi do ya gbera on chishashe ahion ba ya lumo ilikane chachu wekbo vazoa mbwaya ashi ikbishi kase facho pasen ya hule yowese ko Yesu Kristo go achu seva he ije na kana nchina na sendi yo agba yira ke yira o born again ngwa amso yira ide ba yira mo born again ga ka to ko Yesu ha chuchu utogo to ni te wasinenge akani changi ke kwa gini hachu dondon uwelin ko mimi hi makanta ya hi nungu Kristu ya hi yawola makai so unaha wita ihenwe aluko wayo mana lamoga kana lamawo na kemla mana kwango ko lamoga atoko Kristu hatio uneva hachu to we higenu hingi ke Kristu maka onda vinda esi deal ngala woda wave kega ukula lulu zonzo tuwayo olumve kashi yemba gani neve hajoga shinza nohunyunga na hao nenge yo hingi bumene malufadi do kle toyo wengwe tahambu alu kuhesha kuhea one na hao kwa wega bagani yakavitavi shima vungwa kwa uteve manungove viola vie na vadzwa viene yaga baba gene yachu ubachia na hene shintane shinkunyogba hintane ma vie shima itega shivie shima bamare viga maumbu nani kavesi tindi wolu evire ya hi hintane ka tindi uchivi teru mango Shie ase we yang shintaru teru uondo uteronda nese hintane katindi welu evire hihenje na nege se te wasa ondo welu ondo wasi jimichia alu simba ele shima na ufa vire ni ilu shakwala engage kanda Yesu ya chia hen laka injena kutiumi ya tindi ula ya don idabe je yanga ga gesemane yangi yemda vaje ikemliam na mahingire wamba hachu fadi do nguda nyoro ko otavea bai bibiro kava si yangi do yona tindi batio mo vuva tave hunshima na shi usu welunko dido ma ahe kunyolo gba we hamlu nyama na wambala ya erim se do ne tindi charge jingi no tave wege Chianji jingi no kava si yoni yem Shie sisi zuwa chianji jingi ulune vesi tesin se ka tave se sema mana se gerere tom nala na ha welu shima kanta shi welu hiya shi welu kitom shi welu hinungu Kristu ba di chia unyoron kure he shi ulu welu ko mimi welu dido welu mzeheme laga du yu na noviri
Wo visu no hamba ka ne chia. Why bane ya? Mamba embati. Eri nenim se olu ne bibilu agenga kiri. Amolu alo ne yo. Mi ame de orunga. Lune dido. She ogene pa she me da fa kwa yaga. Mi hinde o vaone. Msune.